Hai menazi ibeting chua ilung tau pen menen mai ka pai kyu zikre kuna ma mai gumara sam news kedereng sa CHUNA Times biagana punganga radalei NSCN GPRN yung ong na ULFA independent kyang nanan dupet kaize anui North East long riago namdi madai Assam Manipur Nagaland na Arunachal Pradesh ke India Independence Day kahami kine India dege panoshi tu ta dize longzune tube kedeket sangbate meeting toga mai boycott to ize tekura phema kulei je sale NSCN GPRN YA na ULFA independent kyang na rangchi cha kaize pai kyu ze kreming mudingen total sakdong makatane na kanambe tekyu ze pai kyu ze kreming tingmui kun ta te set ka chang Assam Manipur Nagaland na Arunachal Pradesh ke tetkyu gulei zai anui aimen namdi madai gu padai na ramedu rang kaize India Independence Day to pet kaize puni bong ne boycott to betting sabse polia ga rahang zai ne suke lungke tulia be India Independence Day mai ge helamete pe makse mikilunga na haim na bam kham darahang rangai dele Marasam po madage NSCN GPRN YA nai ULFA independent ne joint press release ke pechi guys emergency services media nai religious activities harasi te de ane total sakdonge let kaise tatkura phegule se sale NSCN YA na ULFA independent na saze India Independence Day se anui Western region North East long riago namdi mandai ane kahame ki go puluine perimba liabe Indian sokri ne anui chu chote yoga be mai nai bilingrang makche kham nambe tingmi zaine Black Day le je sale Angami Student Union Group President 13 Assam Rifle personnel ne danai ka pai ke je squiri mai ge abade ga be jigene Angami Student Union ne Angami longria le ne ge makatale na ka nambe te kyura total sakdong zaine indefinite ban te kyura dupet ka lube change 13 Assam Rifle ne te mena soge dupet kai je danai rimai beti beze mi poshe ba ket le zai agumbe perai magra hange punis pai mo bone palam palana ka thai sigit pe ge chi pet beze spy pe sentry didi to be hige Angami Student Union go president gari mfui kitai Assam Rifle kem go halako ge griso ga bezigene leije sale Assam Rifle ne sa jahna ka ke India Independence Day so bige security forces pamara me dingze pesi hide pung kan tipete ze diti to de leije sale Angami Student Union ne Indian sokuri go spy melena ke ne Assam Rifles me bodu Angami Day go long riage gitalo zen du pet kai deling Zai Angami Student Union ne Assam Rifle D Camp Block ba mabodu rangai se puni lesina mabone pichigara makpata ne operation tatke marale se pichigai deleng Manipur Day Kangpokpi district ke danai ka pai ke je kro khammai ge kraibiting ge cyclong riago emle to ga pe bezine yamthong hoki bambeki ge puluichi mak pakone dumpo ka ga beze dumpo ko pe ne former emle yamthong hoki no chadi le ke chheleng Marasam po mene saze apo dumpok po pegene hogipno ka zami ka sangse rehki get le rapungai le chige rehetu chimra mene punila kai zen ripera te le kane rehki gene chadi le ke chule zai harang ya beze yamthong hokip nai pana lempu ane hazam de ne be pe mak de le je sale sorkari ki gu rezite ma bo cycle police station ne apo doge plam plane chimi ga ra ka thai gitse chogu ma bo ne hokip ki ge dumpok ka ge me be pe lu rahang ka thai gitse la le ke chule Anangnath district Jammu and Kashmir ge danai ka pai ke zikre kammai ge hagwang de te ko bang bonu ne sokri do kum lura ga dal ma bonai Indian sokri go spy security forces ka pagine spy me mina hang na nai civilian me mina hang ke chai dilei ka chuleng hagwang de te ko bang bonai security forces ka pagine hal wilder Deepak Kumar Yadav nai lanes niak Pravin Sharma panaring tingka dilei ka chuleng Zai civilian mina hangke tu ka pegene de to guys rehki gina chai di le ke chuleng Indian Army ne sam klale si pepet pege saze Indian Army go spy pepe Army Chief General Upendra Dwivedi nai Indian Army mele ne pram bezet mahangke kuje chai di mes spy kana du salute kulum gai be pe gai de le sai Indian Army ne saze chai di mes spy klak rege punine sabse bam gule je ke chuleng United Liberation Front of Assam Independence ULFA ai kyangane India Independence Day ka pai ke zikre minge mudingene chuze tingegi kun tasro ka chang Assam de ge total saktong makatale ne ka nambe tet ke guleze du pe ka lu bchange Assam de ge security forces paidung ramene high alert draksen tingko zabam de le ka chuleng India Today North East के Director General of Police DGP GP Singh ने साझा कपाइक्यू जिस रोकने चूजे कपाइक्यू जिस कोई कचांग Upper Assam के स्टेशन पे यूज़े Assam Police
Central Armed Police Forces Army Assam Rifle na Intelligence Agency kim samla mechi pera to me bonai dung roluze same bin samwanga de lei kchele DGP GP Singh ne saja apo meeting ge pathau di samla me same bin samwanga bra meze India Independence Day ke ma pathau mo peta to ne te ko bogyur magran ting ko jabam ra de ge same bin samwanga de lei jai Assam de guram rai rama ge operation tet ke zela lei jai so kridu kumto ra kadal ma bodu ten sia gyur ra hange tet ke zela lei je sale za United Liberation Front of Assam Independence ULFA ai kyang na ne ka ke yom balugum je Assam de ge bambe parat grong spy lim nu ne relim kya bilim lim ra bam lei ne ge pimi ga ta to nang sang ne tet ke zela lei jai spy me ra ne reko zela lei je GP Singh ne sale Karai bitinge Bangladesh de gu Prime Minister na Awami League gu President de ga pui Sheikh Hasina na United States su ka siandam guys pachu Bangladesh de gu sokri gu bodi pe ta pam ne luto ga beze US ne pachem rangai gu leise sale Indian media outlet the print namara sam pogai je Sheikh Hasina na pogu party gu bodi pe mera manai activist hange sam kalale si pe pet pege saje pogu sokri du Bangladesh de ne chi chi ne luto beze foreign power Lam Academy ne kabog guleng ke ne United States de ne pachem rangai je pe bibang dim su gai gu leise sale Sheikh Hasina ne marasam pomeda ge saje pane US de hange Saint Martin Island duine longo di bedeilo nai Bay of Bengal sungkling American na hang pepet ka belena chunaria ka chang pane Bangladesh de go body baited se sokri pungbam guri de lei ka chele Pi guys ang kingani melay na du to delay azine lungta pen me na may gumara sam news Chuna Times ay ganel wagay delay